khawarij. Khawarij, ciri-ciri khawarij. Pura puasa, malam tahajud, budang malam baca Quran. Nyobek salam hukum. Ben fikir dan kau hati ni kalau seorang orang hafal Quran, kenya lalu pegah. Khawarij secara lahiriah gadat. Puasa so pegah nagot. Lang masjid, sembahyang tahajud, baca Quran so pegah nagot. Tapi khawarijnya ke yang kafe Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali ditop oleh awak khawarij. Ibnu Muljam nyo gelarang ya ceh lunggu, gelarang ya ceh lunggu, gelarang buai na khawarij. Ibohnan berangkap pujir, ibohnan rawai. Menyojih galak berkafe gop. Galak berhalua darah gop. Nyan khawarij. Quran lep luju ya Pak. Tapi babah haji kafe gop. Babah haji bid'ah gop. Syirik gop. Cik saga yang betul khawarij. Le Sultan Aceh gelarang hanjirna faham khawarij di Aceh. Maka apapun nama mereka tunggu, yang kriteria haji lagayan nyan khawarij. Nyun teng balong Wahabi puna khawarij zaman now. Wahabi khawarij zaman now. Kafe kau mandu. Masa orang pegat tahlil sama dia nyan budaya Hindu. Sama dia tahlil budaya Hindu tau. Hindu tau kapegah. Tah Hindu yang ke la ilaha illallah. Mereka pegah tahlil budaya Hindu, tah Hindu yang ke la ilaha illallah. Sana nak lupa ilah orang Hindu yang meratib la ilaha illallah. Dah cijak anak Soekarno sinang je yang ketemu nyan putra je. Yang ketemu Hindu yang. Saudara ni nak? Saudara di kompres ah. Saudara ni. Ramodi. Maya sinang nyan anak Soekarno yang ketemu Hindunya imratib. Kan dalam Hindu je, dalam Islam ni. Maka ji meninggal anak imratib kerja ji menokah dia adopsi atas Islam. Hana orang Hindu mate ya mate anu mate mak mate ci la ilaha illallah pandai. Jadi kun Wahabi sama dia tahlilnya itu budaya Hindu. Kau baca sejarah, kau baca buku mata kelagak jumuh ke sagai. Kan? Nyonan tu urang labu yang tinggal di Bandar Aceh tu tego melain ngaro nu kaluah wawasan. Gak nyan ka sunnah lulu ka mengantung. Lulu ka panu ka mengantung ka lagi polisi India. Do ka mengambil no. Ale kita mencang iblu lebu. Sunnah. Kamu as-sunnah. Sunnah kobok. Sunnah lah dan kadu buat sunnah putra sunnah kan tu ejek sunnah kon si geyu wak ni abu sunnah yang kapegahnya nak kadu buat yang kapegah-pegahnya nak kadu buat ada gula urang nunggu ilong biasa long pegah-pegah miau urang ipegah bagi neo imlumpoi blung nyan peti Abi Basri long beluang ketat tiga long beluang yang kiban kanjut dapat deh logis kan tira orang Jawaran ya pegah
Hai Pak Kisi, ilung tengah long pluang long lempo. Tengah long pluang long lempo kali tu, sang long katro langit kali. Tengah ke pluang long lempo, nyan berdepu. Kan bocor halu bertuh yan ulai kan LBA me LBH lembaga bocor halu nyan kan bertuh pungo yan me tabah rumah sakit ke Zainal Abidin ulikut kena Zainal Abidin di Bandar Aceh kena rumah sakit tabah tu kena sampai ada kurung sunnah ilang hanalong hina sunnah gutanya ke you memang ikut sunnah. Hai, salah sabah yang hanaji kebut. Na bak geteo penyakit ujub. Sang dro hireun dro de long sunnah thaka awal lain hai kebut. Bolokan agen mundut. Bolokan bak kedai je pu orang main biliar. Bolokan main judi hijrah. Damang saja Wahabi, ubaina orang lain ke ahli bid'ah haji. Bolokan je ahli bundut. Ahli judi. Bang tamang kenan ka bid'ah go. Yang empu orang yang pah merorol. Hampah yang gedung kalung ngambar leu. Tak culuk lang babah bagi kalau khung bidah ke kau. Jadi paham ya lam gelarang le Sultan Aceh. Hang gebi. Anjir. Khawarid anjir. Kamu kan khawarid. Kan khawarid kah? Kan khawarid betul, khawarid plus. Nyo berhati-hati roh. Salah sambung etikad Wahabi yang menyimpang. Ini dengar mi. Yaitu Wahabi mengiktikadkan ayahanda Nabi dan ibunda Nabi kafir. Kafir bukan mak Nabi. Mak Nabi yang Nabi kafir, dia nak terima. Hai ni jawab je nak terima. Pret dah kau. Bukan telah ni ulong bu. Ilong long jak kana ngak pegahnya, mekan meun taman ni pegahnya mate ma kau hang salah sambung etikad Wahabi yang menyimpang, yang sesat menyesatkan. Mereka menyatakan ayahanda Nabi dan ibunda Nabi kafir, penghuni neraka. Nak sakit? Ya nunggu behanan depan. Pakan letu mupepet iron ke Wahabi lagi radio kontak. Kau yang dijak yang pegah. Puhana bahan lain. Menyo hana bahan lain nya nilai aku nak pegang. Kamu kalau mendengar YouTube, nenek pandai na YouTube ingin.